ndabasuje kandi ikaza no ngatubana kuri Kibali TV makuru abagiye atandukanye ari kugenda avugwa mu bitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye yaba hano mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Nyaboneka amakuru nkuzanira uyu munsi na amakuru ababaje kandi na amakuru agezweho ari kugenda garuka n'ibitangazamakuru byinshi bigiye bitandukanye hano mu Rwanda ndetse no hanze y'iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nkuzanira amakuru agezweho nk'uko uri kugenda ubibona kuri screen zawe, ku mashusho ari kugenda atambuka kuri screen zawe, ndagira ngo ugende witegereza akantu ku kandi. Ibintu rero byabereye mu mujyi wa Kigali ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu byabereye mu mujyi wa Kigali ubwaho ngaho ni mu karere ka Nyarugenge, akaba ari umurenge wa Kimisagara, akagari ka Nyabugogo, umudugudu wa Nyabugogo. Ibintu byahabereye rero nk'uko uri kubona kuri screen zawe ngaho uri kuhabona umusekirite wongo akaba ari umucunga mutekano bamwe bakora mu miji ya Kigali, akaba ari babandi bacunga umutekano nijoro. Haje kuboneka rero amakuru ababaje cyane. Umuganga rero witwa Angironsanga Jackson yaje gukubita umunyerondo, asigaye rero ahita amwica. Ese ibingibi byatangiye gute? Ni igiki cyabiteye? Intandaro ya byose ni iyihe? Ese harafatwa ihe myanzuro? Ibyo ngibyo byose ndaza kubikubwira hano ngaha muri iki kiganiro ku buryo burambuye. Nyaboneka ntuze gucikwa muri aya makuru, kandi ndaza kukugezaho yuko mu mujyi wa Kigali ubwo ni mu murenge wa Nduba naho hari kuvugwa inkuru y'umupasteri wishe umugore we arangije kumwica, amushira mu nzu aramutwika, none nawe yamaje gutabwa muri yombi. Ese ibingibi bo bapfaga iki? Ni igiki cyabiteye? Nyaboneka ku buryo burambuye ni hano ngaha muri iki kiganiro. Ni buri mushyashya ndagusa gukanda subscribe kuri YouTube channel Kibali TV. Nyaboneka ajya muri comment ure wandikemo igitekerezo cyawe, wihanganisha imiryango y'ababuze ababo, yaba uwo mucunga mutekano umusekirite waburiye ubuzima aho ngaho ndetse n'uwo mugore waje kwicwa n'umugabo we, nabo ujye muri comment ubihanganishe, ubundi tugere mu makuru yacu ku buryo burambuye. Abantu babiri bananirwa kubana bati ari abantu benshi bashyize hamwe ukaba ariko babiri erega abantu baranihanganirana. Ikaze mu makuru yacu rero ku buryo burambuye, nkaho nge mwumva kuri mikoro nyita everywhere. Amakuru yacu rero katuyatangiriye mbabwira ku buryo burambuye. Ese ni igiki cyatumye uyu muganga atabwa muri yombi? Ubundi uyu muganga rero yari afitanye amakimbirane n'umugore we, asigaye rero uyu muganga akaza arararwana n'umugore we, ibyo ngibyo bigahungabanya umutekano wo mu gace yari atuyemo. Nuko asigaye rero uwo muganga niko kugwana nkuko mubona kuri screen zawe. Uwo no musekirite witabye Imana. Muri make ya uwo musekirite yishwe n'uwo muganga. Ndaza kukugezaho amavideo yose y'ukuntu imirwano yatangiye kugeza aho uyu musekirite hasigira ubuzima. Uyu musekirite rero yakuwe n'umuyobozi w'umudugudu, noneho uwo musekirite aza aje gukiza ayo makimbirane yari ari kubera muri urwo rugo. Ahasigaye rero niko gukora imirwano ikomeye cyane n'uwo muganga. Uwo muganga azaza kuba nabi cyane, imirwano yakomeye. Uyu musekirite rero akaba yahise ahasiga ubuzima. Uyu musekirite akaba yarasanzwe akorera umutekano, mu gucunga umutekano cyane cyane muri ibi bice byo mu mujyi wa Kigali. Uyu muganga rero bamwita Ngironsanga Jackson. Uyu muganga akaba yavuraga ku bitaro bya Muhima. Amaje kumwica rero yahise yirukira